nawna selli thérapie ren salmina on nokku ko wonɗon hawre leydi Allah nde hande le 25 4 mois 2023 siko ɗum Allah muuyi en aray sendude en yoga e toɓɓe kaɗerol men ɗo en lando so tawi on juuɗi e jaam ça fait un peu longtemps la famille yewtere men nden hande ko toɓɓe seeɗa woni komin suɓani en ko wawen sendudade ka bimbi ɗo no tawa e majje ko honno andirta gañoma o fayida e diinaji ɗin feddiji ɗin neediji ɗin e ko ɗo wonɗen heɓde probléme ko ɓuuri heewde ko kala hunde nafayde si tawi a woopi asli mayre on a woopi ko nde woni kon nde wontay ko lorrata sikke ala diina ko lekki wono diina kadi no wona ñaw sikke ala aada no hiwa sikke kadi ala aada mo a wawade ƴewitade no wona ñaw faamu no nafa faamu kadi si woni bonɗo hino lor donc haray partagez le live, vous êtes sur la page de Nawna Selli Thérapie. Haray ko duwaɗa famde kañoma ɓurɗo hulɓinade on ko e ma woni gañoma ɓurɗo hulɓinade on ko e ma woni gañoma ɓurɗo hulɓinade on gañomo wona e ma on ɗon hulɓinaki on ɗon o hulɓinaki partagez le live c'est des cœurs kono noon ayɓe ɓe ɓureten yiwde ɓen ko ɓuuri hewde kon ko ayɓe wono kawtala wono ayɓe famille ji wono ayɓe leƴƴi goo wono ayɓe soñjayɓe wono ayɓe ɗum ka huwondirarji ka gollidarji c'est normal ayɓe no wona e mum misal ɗo joni ayɓe kadi ɓurɓe bonde ɓen ko yimɓe ɗiɗo wonata ko jeeyaɗo kaɓe gurema ko ko wiyata famille e jeeyaɗo e weddiɓe ma taw ɓen ko posonji ɓurɗi hulɓinade ɓen e ayɓe ɓen koye ɓe ɗo ɗiɗo ɓurata wonde kono noon ko honɗum banadama duwa faamude no woodi ko addata ɓeɗo ha e ma no woodi ko udditanta ɓeɗo dambugal no woodi ko yarnata ɓeɗo no woodi ko wurnata ɓeɗo no woodi ko wernata ɓeɗo ko hombo woni on ko an partagez le live, mettez le cœur, vous êtes sur la page de Nawna Selli. Qui est là, partagez. Si ayawali famude kañum ɓurɗo mawden ko ka nder hoore ka hoore leydi Allah subhanahu wa ta'ala ɗo ko e nder ma o woni ayɓe wontirande ɓa yaasi ɓen ko kanko noddataɓe ko kanko wernataɓe ko kanko weƴƴitantaɓe daɗɗude ko kanko faggataɓe wonɗo nder on pooɗata wonɗo on ka yaasi si a ñawndali wonɗo nder on mo ɓe woni arirde sabu mum on a waynodiray e oɗo gaño yaha yimɓe ɓe yiye e jungo oɗa gaño a yaltata e mum aduna ko ɗum waɗi waɗugo thérapie c'est très important joni noon bana adama no e nder lowe tati bana adama si ari ka nder leydi ɗo a reway e nder lowe tati ɗeɗo lowe fof no woodi ko landima si
si a waɗali ko ɗe landima kon haray lowe ɗen hiɗa mari ñammale ɗe duwaɗa yoɓitirde goɗɗum ngo misal sa ari ka hoore leydi ɗo a reway e paykum yagal e bobo yagal ko sanga bani adama tawata ande ala e ma ko sanga ka bani adama wersindi ko sanga ka bani adama fijata ko sanga ka bani adama rondota ko andeji. Ça c'est une réalité. L'insouciance paykum yagal si tawi a rewale ɗum ɗo andu hiɗa ñawli c'est qu'on appelle les blessures. Si tawi an paykum yagal maga tawi mawɗo ma on ko ñamowo huɗo yafoɗo o waɗima ko wiyete ko sérieux o rewnima e needi tawdi ala nama geɓal ka fija ala nama geɓal ka a anata ala nama geɓal ka a makotako hara hiɗa ñawli ñamale ɗum ko temmeje molanaɗe wonandema si a mawni. Si tawi tun ɗon boni payku yagal mangal boni sukan kaku yagal mangal ka goɗɗo yima wo haray ko yottagol woni hulandema, la vengeance. À l'adolescence ko ɓe yiyata ka suka yagal maɓɓe ko hen e yottagol arata e maɓɓe, la vengeance. No yiya ɗo paykoye ɓuy no maya ka jaare no fubbo e ɗan ndiyam no halko e pitaji no piride e laawi no fiima drogue no naata e guitu, c'est-à-dire ils ont l'esprit de vengeance. Payku yagal maɓɓe ngal woni moƴƴaali, ils ont été opprimés. Min nima payku yagal ma ngal no haton jini e fijugol, no haton jini e welsinade hara ha jaka. C'est naturel. Kullum kala kullum ko yiyata ndaaru bobo makkum o ha jaka. Si tawi on saa'i ɗon a waɗama ko wiyete kon sérieux hakkunde 0 e 7 ha ka duuɓi 10 a rondama dongal ngal a wawata rondade, a waɗama moko ba, a sendinirama e paykoye luttoy koye, a nadama e cour a fermama, a wattama ko a falaka tawi hakkille maɗe ngalaka fonto nden ñamale ɗe ñawliɗa ɗon ko ɗum ça ce sont des blessures ko temmeje molanaɗe ko ɗen temmeje manifestoto mana feeñata e pay kunkun si o woni suka ka yiɗa momo fala avanzade, woɓɓe falta piida e mawɓe mum, woɓɓe bloca mawɓe mo weldi o kaka fuɗɗode ka sakkitore ko haɓidugol e yimɓe ɓe. Ils ont des blessures non traité. Nanda si ɗum ɗo no famade min ni on banadama no e nder lowe tati, lowre be no wodi ko landima. Lowre aranere nden ko paykum yagal, ɗum no landima liberté totale e fijugol. Si mawɗo ma on wona naalima garanti kum parti mum ɗum ɗon tawnore kala ko waɗata haray a lutti. Lowre ɗimmere nden ko sukankaku yagal no landi ko wiyete créativité, mana hara neɗɗon mo woni humpaɗo, hara hande kadi mo fala découvre de science, kala piyum kala hunde taw mo woni humpaɗo. Si o accaka o créa, mana o wodina, o humbara mo humpa, o yaltina piiji ɓay tun arande lawol ngol ɗon boni ka ɗimmum ko wonata ko neɗɗo haasidijo, neɗɗo mo koto, neɗɗo mo konnako. Il veut se venger à tout le monde. Dadi sanga ka do no découvre de adna on ɗon ɓay payku yagal ngal moƴƴali on naata e hen e evangel buyno ɗaɓɓude ɗo kaalisi, ɓe ala ɗaɓɓude kaalisi fi haajuji maɓɓe ɗi yo sottu, ɓe ala ɗaɓɓirde ɗum kaalisi. Hulande maɓɓe ɗaɓɓugol kaalisi ko yottagol, ko mantagol, ko folotirgol, ko ɗum hiɓe woda kono ɓe wura, sont toujours dans la dépression. Donc lowre tatabere nden ko nden lowre wiyete mokoba yagal, l'âge adulte. O l'âge adulte ɗo no landima ko wiyete deeƴere, ko sanga bana adama on ɓurata kooƴede ko wiyete kon ɓuttu. Kono noon e wi arande lawol ngol si boni fof bone,
si arande lawol pay ko yagal ngal jiibi ke tutte futi si wona Allah faabima janga defter ma faama diina ma waɗa thérapie ma wonda e yimɓe taƴituɓe yiite ɓe rebobina ɓe firta ndiya ngandi ɓe sacca goɗɗum sona hara otti Allah arskumo tuubugol faamugol faamuji kesi fitta kiɗɗum ɗum itta moko ba yagal makko ngal wonata lore nde o dowa heɓude ko wiyete ko la tranquillité et la paix kala bana adama mo pay ko yagal mum bonirali ɗum sukan ka ko yagal makko bonirali mo sanga nayegu ɗum c'est à partir de 40 ans ana sifa ko kikalaje de 40 ans darato ɗo inna ko menen sukaɓe min nafiɓe min yewu à partir de 40 ans aɓendi à partir de 40 ans ka duuɓi capanɗe nayi a ɓendi a ala ɓeydade hande kadi a maaye woni aɗa wiytoto woni a ƴoƴi ƴiye maɗen ɓeydota ko hande kadi guite maɗen ko yiyata ko ɓeydota ko hande kadi fop ɗuytoto woni awra on doole ɗen fop ɗuytoto woni hande kadi a ƴawi fella mum gaccippoto ila ɗon hande kadi neɗɗo on si payi ko yagal makko ngal bonirali mo sukan ka ko yagal ngal boniramo haray ko ɓuri koƴede ka nder gurdam makko ko deeƴen koko deeƴinantamo iɗen sutti ɗum kulloy koy ndaaru kulloy koy ndaaru boboti mum ndaaru ñaari mum ndaaru bare mum to soko no heewi fiju ndaaru cawto cikko mais no mawnirta noon ko noon deeƴirta c'est nature Allah hino janna en e feetagore makko nde ko tagu Allah ngu woni ko janni bana adama ko honno si goɗɗo maayi ko honno sorrirte sondu janni ɗum banano ɗi liƴƴi no janna en ɗi kulaji no janna en ɗi bareji no janna en ko non ko si tawi na ka religieux wonɗa si a naati ka religieux a lutti kus ko nokkure ka bana adama ɓeydota ko o waylota ko o sanzata partager le live yewtere men nden hannde no luggi donc hara en wi'i kañuma ɓurɗo mawnude on ko e ma woni kañuma ɓaleje ɓurɗo mawnude ko e ma woni ko kanko wonata noddo o bonɗo ka nder musidal ma nene goto ma no wona gañoma ɓalejo c'est très dangereux weldiɗo ma no wona gañoma ɓurɗo da mais ko honɗum haɗi yiyama ko ɓay gaño nder onno e ma si wona ɗum o hollete cheytanu yagal makko ngal ka arande lawol ko ɗum waɗi kala janfaɗo kala wujjaɗo anane mo inna a min on de mi anduɗo honno o wimo andu ko hoore makko wonno jentake goɗɗo holle ngaygo acca ko holluma kon an ɗaɓɓa moƴƴere makko par ce que goɗɗo no jooɗiɗa e nder suude climatiseur no haalane mo ŋatima an wuttumo dina penale mo ŋatima an wuttumo mo ŋatima an yoɓum ko dina fenade o naddi ko fenade ko fenande ko wargo ngayuri ndin e ma sa golli ko moƴƴi Allah gonnu yoɓay ma koko moƴƴi sa golli ko boni Allah gonnu yoɓay ma koko boni c'est le kar ko ɗum woni diina jogitor noon yimɓe ɓen mo hollima ko moƴƴi jaɓu ɗum koko moƴƴi wota ɗaɓɓu bonnere kadi e on ɗon mo hollima ko boni jaɓu koko boni holluma wota addu ɗon enɗan e pati e kaari no sortiri ni ɓeoƴƴo ɓi moƴƴo heyi bonɗo ko bonɗo ko bonɗo ok joddi bone ko bone wonɓe ma jande ɓen mo ŋatima ko ya wuttuma mo ŋatima ko beppale na diina ko naafigan kaako kala holluɗo man ngaygo ta landu wota addu ko hombo
si biroma ko pervers narcissique jabu ko be pervers wada keir wada pandre hakkundeji mon ko tabe halko dewgal ma wallin keeri hakkunde biroma e ɓe nguma wallin keeri hakkunde bandiraɓe ma rewɓe ɓen e sonnajo ma wallin keeri hakkunde ɓen nguma e ma tigi c'est ça la spiritualité si bandiraɓe ma ɓen ari kamma si bandiraɓe ma ɓen déplacé ke ka suudu famille ɓe ari kamma ka an e ɓen nguma woni ɗon ɗon ko ɓen nguma woni capitaine bateau o saka makko ɓe ari ɓe gérata ɗo goɗɗum ko ɗum woni bandude ko ɗon kiri ko ɗum waɗi si goɗɗo a yeehi kam makko hay siko a imamujo a julnata sona hara ko kanko inni a julnu ko kanko duwama a julnude c'est ça la religion mi innuma hara ko imam hara ko lanɗo leydi ndin woni ko naati ka nder galle ma o ala droit julnugol ɗon si bandiraɓe ma ɓen iwi ka mum ari ka ɓenguma woni ɗon ka honnuɗamo ɗon ko ɓawo ɓenguma ɓe wonata si ɓenguma kadi iwi ka mum ka galle ka honnuɗamo ɗon o yeehi ka biro ma en ka bandiraɓe ma ɓe wonto ko ɓawo maɓɓe o wonata o yahata ɗon o ɓaysimo laaminoma ka suudu o yaha o laamoɓe waɗu keeri hakkunde bandiraɓe ma worɓe ɓen e sonnajo ma si bandiraɓe ma worɓe ɓen ari kamma yoɓe andu ko ɓe koɗo ɗon yoɓe andu ko ɓenguma won ɗon si ɓenguma iwi ka suudu ka honɗama ɗon o yeehi ka bandiraɓe ma ɓen ko yo mooɓo o anda kankadi ko koɗo ɗon waɗu keerol hakkunde ɓenguma kadi e jawdi maɗi yo ɓenguma andi jawdi ma ndin ko jawdi ma jawdi makko ndin ko jawdi makko na ko ukkidirte waɗu keerol hakkunde jungo ɓenguma ngon e jawdi maɗe jogi to jungo ma ngon e fe jawdi ɓenguma nde waɗu keerol no wawi hiwdon e ñawoje fuufafuje hewɗe o wonnama wiide gogotun kan jeyi komin jeyi komin kam fof ko beppaga fof ko nafga ka donc haray ko ɗum ɗo woni nafa waɗugol thérapie ko ya andu kaño ɓurɗo mawnude on ka hoore leydi il vit en toi na nokku go o woni ko on gaño ɗon pooɗata nene goto ma baba goto ma bonɗo yo aru halke sina ɗum no gayuri ma ndi jaɓata no Allah ɓay o tagima ma waɗi gayure ma waɗi mbeewa e ma o findintaɗi ko an gollitaɗi ko an andi ko honto mbeewa ma gollata ko an andi ko honto gayuru ndi gollata kono noon ɗi finidata si mbeewa mbanno fini gayuru ndin no ɗani si gayuru ndin no fini mbeewa mbanno ɗani ɗi finidata a hollata Allah ƴoyre ko be paykun yagal mangal moƴƴa si sukan kaku yagal mangal moƴƴa si sukan kaku yagal mangal moƴƴi moko ba yagal mangal moƴƴoye si tawi noon a woni raté luso wona buye meɗen nediji ɗi ala busol yewtidata e mawɓe mum yewtidata e ɓiɓɓe mum jannetake ko laaɓi jannetake ko keni haray an hiɗa haton jini e lootugol ngani made e fittugol ɗum ha itta laaɓa wat remplace da dontinira ɗum ɗo kesu haray en wi paykun ko lowe sa ari kadna ɗo iɗa mari lowe tati reweteɗe ɓurɓe men noon enen heɓaɓe fayda Afrique fayda ɓe komi andi ko ratay ɗum ɗo sabu diina kange ne diji ɗi paykun no hatto jini en wi ka arande laawol ko paykun andira fijugol angal suusi ha jaka sans fiche
imo hatun jini ɗum sa waɗi paykum makum mokoba e wullugol ɓiira gondi yeeso makko inna hiɗa ŋata hiɗa wiya ma a wii kawtal ngal yiya e paykum makum kankum ɓuri wawde hunjade kankum ɓuri wawde wonde mokoba sérieux a naadimo a fermimo haray o raati paykum yagal makko ko honɗum ɗum ɗo paykum wonoy daga sukankaku yagal makko c'est un haineux a yiɗa mo mo ɗaɓɓa ka o vange mo ɗaɓɓa ka o yotto parce que son enfance a été volé des parents cannibales sorciers fiyo ɗum ɗo laato ko be taw ko heɓi ko be tawata taw ko heɓirta ɓiɗɗo on ko torota Allah yo ko ɓiɗɗo on ko sabu giggo mais si tawi non bobo no heɓede fi ko wona lampe guerre a hajjali fi ko hajjine a heɓali oto fi ko sodane oto a darnali suudu fi ko darnani suudu tawi ɓikkon no heɓirede sifa ki hakkil kum pay ko jontete haqqe pay kum aduna anni e bani adama heɓugol ɓiɗɗo si woopi yo taw ko wonɗa heɓirde ɓiɗɗo ko gikkol tawa kan no woodi ko wuranɗa ka aduna ɗo no woodi ko mayanta ka aduna ɗo ko yo ronu ɗum ɗon no woodi idéologie ko wuranta ka aduna ɗo no woodi ko mayana tawa ko fi yo ronu ɗum ɗo amma eɗa jogii dinama ma eɗa jogii philosophe ɗum naadete matériel la acca paykun kun wona paykun accu luubagol hunduko yakku accu wiigol no ni'iraɗa noon ko noon ni'irta ɓiɗɗo ma accu jannigol mo diina penale accu jannigol mo aadaji ñanneyagal andu paykun ko paykun wona o moko ba si wona ɗum kun ɗo paykun si kun woni suka c'est entre 15 ans et 25 ans jusqu'à 30 ans ko saayi ɗon o dowa wonde créatif dowa wonde moƴƴinowo piiji créé ɗo inventa ɗo humpaɗo kono on saayi ɗon ganga yiya e paykun kun haray mo wondi e tooke e koto e konna mo faalamo o yotto imo faalamo o yotto ko ɗum waɗi simo bulo kude ma ko ɗum waɗi o yewdata e ma parce que ko a ngujjo ti a volé son enfance ko hanno wonda e makko ko hanno ne'ama ko hanno dankoɗama ko hanno jannamo métier ko hanno fertanoɗama o tawi ya pas de fond fous ala ya aucune fondation donc wata juwe sa yi yimɓe no wakkili maayigol e jaarendi maayigol e ndiyam maayigol e gesele maayigol e usine ji sikka si pooɗi drogue tampere mum nden ɗuytoto sikka si fiimi ɗuytoto sikka si yari beere tampere nden ɗuyto no ɗuytotaka a ñamata poson dikka la seule solution c'est la conscience la thérapie la connaissance de soi yaltirgal ngal fof ko ya fini anda mawɗo ma on koko mari kon o hokkuma wono ñamude huɗo ko huɗo yiɗanta ɓiɗɗo makko o sikkay ko huɗo moƴƴi a wanda tew no woodi ko mari kon ko ɗum hokkuma il faut changer la donne. Merci Mamadou Kababa, merci partager le live, mettez le cœur. Donc haray ɗe lowe ɗo tati naturellement paykon no hatto jini e fijugol angal ande ma pour reji sans sérieux alaka pay koy ɗimmun ɗum suka no hatto jini e créativité e haramu humpa moko ba no hatto jini e deyere no drama sonja sonko ala. Ça ce sont les trois cycles de la vie. C'est a raatiɗi noon goɗɗo yiyete paykun tawa ko a série ta tawi naati e galle tawi paykun no deƴƴi andu c'est un enfant torturé e ko ɓe nayi ko neyi torturé psychologiquement, c'est un enfant torturé. Sa yi suka il veut se venger mo fala yottade e fof kala mo weldi ko balɗe ɗiɗi tati imo huuli imo maapi
mo huli wota wono baso mo huli ko honno wonoyta so heɓali jawdi ko honno gertata so heɓi tammaro imo falando sakitude heɓa toɓɓe inde il a des blessures d'enfance war temmeje ɗe ñamdaka. Ces genres d'enfants se livrent facilement à la drogue, l'alcool, prostitution, au vol. Ya juɓɓe yaha e ɗin piiji ɗin visji pour calmer leur douleur. Moko ba no andira yiɗugol ko ɓuttinanta ɗum. Si tawi a yi moko ba sanga ka o duwa ɗaɓɓude ko ɓuttinantamo ɗon ko sa'i ɗon o jotto e ninsugol no ninsa tun no ninsa ka yiɗa ɗum ka yiɗa no ninsa no yelo mayde adna ko fus wona adna woni fus ko kanko woni wiide ko fus. C'est un raté. Il a raté son enfance, sa jeunesse. Donc alaka deja alaka mutta so na ɗum aladude haray sonko welatama hajuma ala e ɗaɓɓitugol gonga koko deƴinanta gurdam ayi mako wano ka yiɗa ɗo no piira fi feddiji kande fedde mari gonga kande fedde fokkiti aljanna sorto ko c'est des ratés ko hay Allah wanda dina ka woni mun kam wanda donc yahanen noon yaltirde ɗen ko wiyete kon solution wona yen yewtuɗo wa politicien africain ñande wo ko haala wil golle ala ko haala wil ɗum woni politique afrique ñande wo ko haala e yela e du'awu e koyɗi haala wil ɗum kala ko a gollali latota adnan o fo pette makko ko soppa rema rena soña. C'est la formule du monde. Kala wiɗo diway soppugol o diway remugol o wara nan soñugol a yiyamo tun anda na mere ka ma woni saabere wonno waɗnoɓe ɗon hoɗo ɓen ɓe soppu ɓe remi ɓe reyni ɓe soñi ɓe moogu ɓe ayni ɓe danki ɓe ɓiri ɓe soñi ɓe yeeyi ko ɗum waɗno hoɗo kono si hoɗo woni tawi ko duwawu sadi no kirɗi quoi duwawu Allah no wuti du'otoɗo mo gollata kadi ko ɗum woni fijirgol Allah hollugol Allah ƴoyre. Merci Hafizou depuis les États-Unis merci Oumou Dimo Lévis Diallo a hollata Allah ƴoyre o tagatama o waɗa bane adama o teddine sabu jonnugol mo hakkil o weƴƴita leydi ndin o hibba ndiyam makko ɗen o fuɗina puɗi daroɗa e duwagol hoy siɗa faala tabal ino leggal ngal tappugal lesa waɗa tabal darnaɗo hiɗa faala maaro ino awdini remu amoyɓe o ko duwawu yande kala saare nde natuɗa mo fottuɗa woddu antoma iwɗo andu a fotti e ñamayɓe huɗo ceux qui contrôlent l'avenir calculatrice parce que ɓe sikka hande kadi kala ko ɓe heɓi ko kamɓe duwi. Non, c'est le travail qui paye. Ka bare sa waɗi nde ka nder leydi nde landotako ko hombo waɗi lan ko julɗo ka ko kefero sa ƴetti kabare wuuru nde a waɗi ka nder leydi kabare nde landotako ko hombo waɗi lan ɗo leydi ndi landotako ko hombo addi ɗum ɗo a waɗi parma an ko lutti ko ŋaccira Allah yeno yimɓe sa ƴetti kabare warbande mayude defande a waɗi ka nder leydi nde landota kadi ko hombo addi ɗum ɗo nde fuɗatta. C'est la spiritualité, c'est des formules. Le religieux ko yela yeddotiral. Amadou Télémilé, merci. Lauratou Ba Ahmad, merci depuis l'Europe. Oui, kono ngay yeddu kayida wono yeddotire ko mari gonga wela gonga ko be fokkitel janna be fo so faali taw sofa parce que on sakkitore wongo des apatrides ala gada ala gani. Donc yiltore yewtere men nden où sont les solutions kontum yaltir gangal
ko ya ndaaru ɗe kulle an e majje ko on gootu ɗe jannete. Ndaaru kulle ɗen nawnaji ɗe marɗa hannde: dépression, anxiété, kulol, ande wona jinna, wona ñanne, nagere, na batte juuɗe, ko ngaandi ma ndin wonma régilde. Oui, c'est ça. Sa moɓi peŋale a naati ton ngaandi ma ndin régilde kay. Sa jonnali ngaandi ma ndin ko golla haqiqa andi jonnete ko gol. A jonnali a naati e 4000 eɗa mettire sarakaji, a naati e hunde tawde wona fiima hiɗa lakke non. A jonnali ngaandi ma ndin lowre ka remande ndi remete. Ko jinna an e jinnaji ɗin wona e planète goto wonɗo. Tu seras dessus. Yamol giyama tu seras dessus parce que ɓe wiyete an e ɗi na planète goto, on wata wonde e planète goto. Na e planète goto wonɗo. Ko min haala na e planète goto wonɗo. So e planète goto wonno ɗo ngafina en ñande go tawa cuuɗi buyno lanca. C'est bien calculé. Allah subhanahu wa ta'ala kun kala no dogude e lawol mum. May jonnon ko honno hissirta ɗi nawnaji dépression si nangima ko piiji ɗin fof mettitete. Piiji ɗin fof haajuma ala yawgol goto, hay siɗa gollude a golla e to woni haajuma ala e goɗɗo. C'est-à-dire si sans fiche de dalande hoore ma, mais pourquoi je suis là? Ɗon dépression. C'est-à-dire fewn ɗon moteur ma ko ngu ronki, ça y a ralenti. A waɗi bon out, a wuugi hoore ma lampe guerre no wuuga hoore, a yehi noon ha ngandi ma ndin ndi feere mi fi wota feetu. Yana noon ko wiyete kon dépression. Wota warto mayi no faamira joni kulle ɗen ko ɗen taskotoɗa. Si a ndaari kullum ko moƴƴa, a yiyay e kullum kun si kun ari e nokkure l'environnement, kun non golle kullum kun ko arande laawol. Si kun ari e nokkure ko waɗugo scanner, kun scanner won taw nokkure nden, kun tira nokkure nden photo, kun gollitira ngande makko ngun ɗo no hisi ka ɗo hisa. C'est son premier travail. Kala kullu si kun ari e nokkure l'environnement, golle makko aranum ko Allah waɗi e makko ngun kun gollitiray. Ko ɗum won ɗum ko taskagol nokkure nden no hisi ka hisa kun habbo réponse. Merci mon frère Lamarana Sanamaki, Diallo Youssouf, merci Mohamed Salim Mola. Ça, c'est le premier travail de l'animal. Joni non, ando ankadi tu es un animal. Si kun waɗi ɗen ɗon golle, kun ala natude e firoji temedere, ko honnon jarnaɓe ɓe wi, ko honnon karamakaɓe ɓe wi, ko honnon Makka e Madina wi, ko honnon e firo kaari firi, ko honnon golɗo kayirere firi. Haji maɓɓe ala ɗiɗi pet no hisi ka hisa. Kun habbade réponse o parce que kun taskade. Si kun ndaari réponse arɗo on miɗa hisi ɗo no hisi, kun fonto. Siko ñamay kun ñama, siko ñamay kun huɗo kun ñama huɗo, siko ñamay kun tew kun waña, siko faala kun fawtade kun fawto, siko faala kun pugade kun pugo. C'est tout ce que l'animal cherche. Sécurité, insécurité. C'est le cerveau qui va calculer ça rapidement. Kono non hombe wona yewtede ɗo ko yimɓe ɓen ko bani adama mum woni yewde koy, wona malaika wona yewtede ɗo, ko minen gol leñol na ɓen wona yewtede ɗo, ko minen jowma jawdi en na ɓen wona, ko bani adama mi woni yewtude. Woodi woɓɓe arɓe diwɓe nde lowre yehi ɓon tawɗon ko bani adama, ko on wona yewtede ɗo, par ce que bani adama kanko e kulloy koy no woodi ko ɓe kafi.
may joni noon si tawi hisa si tawi hisa ko gollitira ko wiyete kon hakkille no ka nder bana adama hakkille ngani gono nder ton ko ndin hiwayma ko gollitira ɗum ɗon ale ko soit ko darto ma ko doga ko créa tension ka nder ɓandu ma ko muscle ji ɗin tere ɗen fof hebilano amma si tawi hunde den ko tawi ko ñaamo ko huɗo ko doga si tawi ko wañay ko ataka kun sajata ko ñamata ko ñamata de ko attaque ñamay kun huɗo kun si dartike kun luttay ñamay kun te kun si kun dogi kun luttay koy kun darto parce que ko territoire kun doit créer de ñamay kun tew no doit créer de territoire no e wala amatir ñamay kun huɗo kun ɗon ko laama kun koy kun wiru sa sendindira si ko a ñamowo huɗo si ko a ñamowo tew a heɓi golle anga sendindira alhaali mo wonda fewndo conscience ma ko on to wuruɗa pouvoir ji ɗi jogiɗa ɗi komin ñamowo huɗo ko nani wono hooli ñamowo huɗo ka yiɗa wono wurditto awan pisa andu koye ma nde hoy goɗɗo yiɗama no wullita goɗɗo yima dogu siko a neɗɗo ka goɗɗo yima o ko tamena eɓe jeggina ɓe warayla dogu ɗo e wonki hummako Allah wima ɗon ko ya dogu ko a ñama huɗo si tawi ko a ñama o tim a wañay hiɗa wawi créde entreprise hiɗa wawi créde lamatiri hajuma ala e toragol hajuma ala e yurminkinagol ko an gayyuri si a dogi zurriya ma on majjinɗinte c'est terminé pour toi tu vas perdre ton territoire a wona e apatride ka yarɗa o ɓe sammete ɓe sokete ka yarɗa o nationalité koɗon jeeɗa no girdi donc ida fala dadde dépression waɗu thérapie yalta e ko na jinna jokkuma na ñande wona mbile ɗum fof ko peppale mbile kram ko baatini mocco fenande c'est à dire ko weelaɗo ƴoƴuɗo ko sowa siiño woni arde tawa weelaɗo ko weemuɗo woni arde tawa weelaɗo kanko o weela o weema komo ala tawhide woni arde tawa weelaɗo ƴoƴuɗo trompeur annaka ko ñaamowo huɗo woni arde tawa weelaɗo o wañay woni o wañete woni ko ñaamowo tew tawɗa ɗo kane balo may joni noon si a jokki ko wiyete religieux a luttay kus par ce que ɗum ɗo ɓe attoto ɗanninde e ma ko Allah waɗi ɗum e ma Allah wi hey ndu sondu ndu yiyata kunkullum kun yiyata ko taguwano maɗa ko waɗi yiltitoɗa taskoɗa to ko taguwano maɗa kono ɓay kañum anda nafigan kako kañum no jaɓi ko kullum an a jaɓali ko a bani adama gollitiray ko Allah waɗi e mum kon hajum ngala inni Allah adda men nonna no toro ɗum c'est à dire duo an tinjibuɗa ko ɗum o faala Allah hokkara jawdi Allah danna fitina ɗiɗiɗi no yaada yo Allah hokkara jawdi yo Allah dande fitina jawdi na fitina la ilaha may joni noon a yeeɗo joni ari a naati e dewgal gollitire o formule o sa wata gollitirde formule on contact national thérapie pour un accompagnement kono andirta save not save kisal ala kono andirta e nder dewgal jaɓu to wonigol banadama a anday kisal siɗa hise sa hisa mais a wawata noon andude ɗum ɗo sa andal taw koye honto yimɓe ɓe jeeyaɗa ñama e huɗo ñebbe
kanyamaitti ko be anda opposition do taw sandi opposition do yiltitoɗa wonta bane adama tranquilliste yalto du a bordo barda tranquilliste anda joni val no hisi ka hisa parce que mi halde do hunde wotere ngani mani dadi ngani mani wenta kon système nerveux dadi ngani mani hiɗi deeƴita si tawi ɗi ɓattike yimɓe jogiiɓe anniyeji laaɓuɗi yimɓe tawɓe ko authentique wona ɓe nandolle hare deeƴe sa ɓattike joni goɗɗo e dewgal e gollital e voyage e huwodiral e politique andi ko ɓattodirgol sa ɓattike mo deeƴe kolol iway siko nappen miɗa hisi si tawi wona neɗɗo jogiiɗo anniye laaɓude wona neɗɗo authentique ko o woni ko na ɗum o woni ko nandolla ko pervers ɗum no e ma wonki maki deƴata aɗa ɓitti kono noon ɓay hiɗen jangi hiɗen faami hiɗen fokkiti aljanna koko dewgal cofoti jantotako onan woko wiɓe atto ɓiɓɓe woko fi nene ko fiɓe woko aljanna si wonay ɗon ko ɓiɓɓe joni kadi woko ɓiɓɓe ko ɗo ɓikkoye ma koye perdata payguyagal maɓɓe on par ce que ɓiɗɗo no hatojini e doole nene on e doole baba on ɓiɗɗo no hatojini l'énergie du père et de la maman mais ko ɓuri hewde koye ɗo ɓiɓɓe perde soit l'énergie du papa ou de la maman ko sengoɓe immoto ko ɓikkoye wullete koye immo ko koye ɓikkoye jannata wona traumatisé merci David Palmer le fatigant donc haray kalannode yewtere men en wiyay ƴettu hakkille maɗen naɓa e kisal ngal ma e angal kisal ngal waɗa diagnostic terto firo koyɗi eyi no koko a hoyɗay mi hoyɗay oɗa hoyɗay wona waayu koyɗi meɗen na waayu oblisa terto oɗo no andi hunde ga eyi tampere nde rondiɗa nden ko sifa nden o rondi tout le monde souffre ɓe fof koye bato goto wonde ko wawɓe huɓindade eɓe wawata huɓindade chacun crée son territoire yalto e ñamgol ɓurɗo donc ɗum ɗo woni lekki ko wiyete ko miijoji dépression ma miijoji anxiété dépression ko honɗum ko ɓandu man wiide mi ronki anxiété ko honɗum waɗoyta mi nawnoye jabetti nangaylam pari waraylam peng hande tan yogi tan 4 lettres simi wonani noon jama jawdi kono mi gerdata simi jambari jambaka simi heɓari weña ñañaña a wallata Allah ƴewe terto to ŋaasa ko ay goɗɗo haldi a wonay jooma jawdi ko ange goɗɗo haldi ɗum a wonay du'anaɗo bante ko ange hombo haldi ɗum hombo joganɗa ina jogani goɗɗo goɗɗum ko ɗum woni hadde golla golle moƴƴanɗema ko ɗum woni hadde wuura gurdam fotuɗa ko ɗum woni hadde yalta voyage ko ɗum woni wadde yiɗa wuugude hoorema hay goɗɗo haldi ɗum a wonay barki barki ɗani kon barki ɗani kon barki koko wonna wiide ɗo barki ɗo wiyete macca nga ko labanga koko wonna wiide ɗo barki maccuɓe des esclaves aray ko ya yiltito kala ko woni hulɓinde kumpay ko woni kuŋe ma andi si tawi a waɗi thérapie a anday paykum ma ko ɓay kum wujjano hikkum e ma hikkum wullude sukankaku yagal wujjaɗo himo e ma himo wullude mokko bayagal wujjaɗo e ma on himo e ma himo wullude c'est ça cette souffrance
so la thérapie va t'aider wada ko yete letingo yiltitoɗa bay ko makum mawlakum andinakum voilà c'est la vie, c'est de haut en bas, ila dow kanen hiɗa leydi, accepta et puis tu tournes la page. Sona ɗum harayɗa ɗon sukan ka ko yagama falaɗo vengeade piya nene ma e bemma piya aduna on fof ko contre ma ira fala yawde poɗa drogue kojo koja. Non, c'est pas la solution mon frère. Yeltito e sukan ka ko yagama ngal mawlamo andinamo. Non, c'est pas la fin du monde. Kadi nan ko ni wayi, le monde est injuste. Feƴƴa noon arana si tawi a woni makoba ma hiɗa yahande makoba yagal ma, tu changes les données. On ñanne yagal ko ɓe waɗi e ma. Si ɓe inni ñanne yahanen yimɓe weelaɓe ñanne ko wonnoma ñamude, wonɓe wonma ñamude, comme bo heɓuma fi anaɓuma hajja, comme bonma de lampe guerte. Ce sont des sorciers, c'est des gens qui ne veulent rien foutre de leur vie. Ko yo addu ɗum addu ko ñanne noon ko ɗum waɗi kamen saabere ko addu ko babɓe ko andu anina addu. C'est ça les sorciers. Neɗɗo mo gollata c'est un sorcier. Hiɗa wawi a gollata, par ce que sa gollata ko honno jokkuɗa ko goɗɗo wonɗa ñamude. O pat monɗa gosorde ko goɗɗo yoɓimo, ɗi kuranji ko goɗɗo woni yoɓude, ko ñamete goɗɗo woni yoɓude. Tu es un sorcier, tentini sagiɗa wawi nawnu ɗo felaka, nayejo felaka, mo golle mum boni no fokkitani ɗaɓɓugol golle felaka. Mais ono luttuɓe qu'est-ce que vous êtes fou. ɗon haray ko ɗo wonde ngattude hannde hara yeltito e payko ngonko makum cet enfant blessé ñawdama, yeltito e suka wonɗo e ma on himo wullude. C'est ça cette souffrance. ñawdama sa sikki noon ko question réponse yaltina e ma e ɗum a lutti kus. Nawna sili thérapie haray meɗen weltani meɗen salmina e sponsor ɓe amen ɓe fof ka hoore leydi wonɓe suttende oɗo passe partout où vous êtes dans le monde. Meɗen weltani kala wonɓe sodde service ji amen ni, thérapie ji amen ni e produit ji lekki ɓuuri amen o nokku o ka wonno. Meɗen weltani kala arɓe ka page ɗo windi commenti tout le monde. Meɗen weltani o nokku o ka woni ɗon ka hoore wontiranɓe Laguine, France, Belgique, États-Unis, Corée, Brésil, kala ka wonɗon e hoore leydi Allah subhanahu wa taala. Min nawna selli mi andintina on komin goɗɗo e moɗon, nous sommes de la même famille. Salamu aleykum wa rahmatullah.